Na gwa Kagita Nandi kaunti ya Meru ni ithirite gikurukira miguru kathumba kiri utongeria na bobo bwithirite bukioneka muno kumania na ntangurutano gatigati ka obisi ya ngavana na mbunge ya kaunti ya Meru wagi bwangwataniro ejene bwatumire kinya rwaria rwa kurita gitene ngavana Kawira rwa ikwambere ya mbunge na gukurukwa ni MCs ba mbunge wende torego kinya mbere ya Senate kana rorego kinya mbere ya Senate ngavana Kawira ethirwa akionokwa nawe munini wa RAIS Rigathi Gachagua ethirwa akijukia murigo jojo na kugeria kugwatithania atongeria bana njira ya kubeta na kinya kwaraniria nabo nikenda gutigira kuri na urumwe na kinya thiri ndene ya kaunti ya Meru. Mwandiki wetu Wanto Muthuri Murioki ni akunirite rugono ruru na njira ya undene kiri Gîchunki gya siasa. Mieri kumatukuringa kura mwaka muthiru kaunti ya Meru nionete makarika mwanya monalwa nkuchanio katikati ka utongere bwa ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na MC ba kaunti ya Meru. Nkuchaniria chajukire mwaka muthiru junthe kuma ithurano bikuthithika. Ngutineti atumire kinya MC baba benda kurita ngavana gitine igeria ria mbere rikiringa iga nyuma ya koti ya Meru kuthwe kirungi kaunti bubu. And under the powers donated to this court by Article 23(3) of the Constitution, it is therefore hereby ordered that the impeachment motion dated 21st of November 2022 by members of the first respondent scheduled for debate on the 30th of November 2022 at 10 a.m. is flawed and is quashed. NDMC wa bogeta wesindimke ikigora na leterero lile jairi dokulita Kawira kitine na undubu kiujura. To move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, for 1. gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3. gross abuse of office, and 4. gross misconduct. Nyuma MCA kulita Kawira kitine nkindo enene yali nyomba ya Senate. Honorable. Thank you, Mr. Speaker. Senators. Arega mbere Kawira riathikiriro aja kwa ntuku ijiri mawakiri ba ntere ijiri bagikarangana kiriba baingi baije Kawira omba kuingwa gitine. Ende mantu ijajukine mukondo jumweru ikirikana mukarigitwa kamiti iji Senator wa Kakamega Mboni Halwale augire kimaitia 63 jairi tira Kawira Mwangaza thitangi najo utikinya rimwe riagwata Kawira akinya ntu akwingwa. All the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved or substantiated. Ajana ni nyomba ya Senate etho ekimono kia. Na ingocokeria Senate nkatho nuntu bwa kurungamana uma na ngacokeria ntu ba Meru nkatho bonthe barabara aromba pamwe beta fasting bangi beta makanisa ni kuromba mwathani abutharime nuntu Murungu na mpete kanya gake gakugwitira ngugi ngaita ngugi na uma na ngatigira gutege ntu kianu gikaura nkarungamana uma kinya kia thingu kurukira mantu ja marito. Wewe mwenyewe dhibiti watu wako wale wanatangaza maneno. Na naongea kwa Kiswahili ndio yule mama ako kwa kijiji leo asikie. Naomba waambie watulize mboli tuungane. Mimi niko tayari na mlango wangu umefunguliwa. Ndio tuweze kuungana na kuunganisha watu wetu. Her Excellency, I know she's a woman of God. She has learned her lessons and should do a fantastic job for people of Meru. I really want to wish the people of Meru well. I want to wish them peace, reconciliation, and that they can put their great county together and things will work well. Please take it up. It's a second chance. Let her show the nation that women can also lead. Inde nyumene mutongirio mugongo William Ruto augure ni njara yawe atonyerere kuona gavana Kawira akonogwa. We just managed to do something about Meru because the governor does not have
so much experience in managing. So you need to manage that. So we have to help. Na Kenya kuga baketho bakimutetheria kona gutiri na mbere kaunti ya Meru. It's a conversation with Meru leaders, which my deputy is going on with, to make sure that we support them politically. Kioni interpretation ikuonania Meru itwetho twi prepared for the next 5 years tukathagwa kuma State House kana Karen ti governor. Untu bura bwonekene bukiririka mwaka juju ara munini wa mutongeri wa mugongo Rigathi Gachagua ambiti gutirimana na tongerere kaunti ya Meru agichwa mbetere kiri musemene jwa mbere atimene na bunge bonde amwe na seneta musemene jwa iri etho agitirimana na MC amwe na bunge na nande musemene jwa ithatu ara atirimene na ngavana Rwarua kiri musemene iji yonde mbetere ni kona thiri kuonekana na MC amwe na ngavana wa Meru bakuthubakirita ngugi bare amwe nontu watu twetete Nairobi twinde twetete guchwa mbota ya Meru nandi turachokerwo Meru kairitwi nandi tugachwa thire aja Meru ikenda tumba kuritira antu betu ngugi na batu turi MCAs batu tayari tukarende na mheshimiwa gavana ndio tuweze kufanya kazi pamoja Meru bombe gukarabu bwega turenda thire Meru na ndio tukuga borombere thire ende o mtu aheshimiwe mheshimiwa na heshimiwe arutira antu bango ke ego US ngugi ira bamwere eta kurita ngabana noe ira bamuthurire aritera antu ba Meru ni arite ende gukageta muntu kinyoronge kiara no ntu akinya kiara giakwa oboga kwa kuro ngakinya giaku ntu batu dia twaromba kura ya MCS kwa mantu jamu ingi twaragia na wananchi na tukwenda kinya tukutha turi empowered na turi involved kiguitira wananchi ngugi na ibubu ina etomi ndomba uchokorwa mantu babogeta west kura 2027 ndikuona ni mbinda athithagia kokuwa ni impeachment ngeta kubera nda impeachana tugeta kwariria barabara ira nkethwa mbakite irasibia isindi na mantu jaja na nikira giteri nikona musemano jojo athithika katikati ka ngavana wa Meru amwe na MCA na kinya bunge betho bareo nikenda bomba gwikarira kirore ndire kuthiria ndoa na kwambia thiri nikenda witi na mbere bonekana ndene kaunti ya Meru na tugukara nthi twaririe kwa kirefu na twetikaniria imuimu kinya deputy president twitwije ntatuira MCAs bali saga no twitwira ku interact na bona kwaranira lakini tuona kinya muhimu deputy president yakara bonde na no ya approach yewe nontu na kondo bathikira na igwa thina chao imbi na concerns chao kire governor niriku na kwou iturarire na twabanga na watwika muthenya jwa ntugwe kiumia thainyanya akomba kuthora nafasi akalende na members wa county assembly ya Meru nikenda bomba kumwereza concerns chao niriku no rabenda ndatuchumbo taturiwa no tulazimu thikire antu no borire ibuborenda okay ibi bicho thina chenu borenda tutatuata nikenda no ekarande na governor amwire concern ira chena MCAs nije no athikire concern cha governor rĩu kinyereta timu icio igĩrĩ nthĩ bakarande baria amwe akethera igitwe ntere choi igĩrĩ kagwetero nandi ni kuona kethera thiri konekana na kinya yonekana ketha kurutera inya rumwe rukauna ngwatanĩro rwari ruru na bora turomba muno kweshima toroma mheshimiwa Kawira nuntu na president of Meru County na reta tungare bara bange bonde areta jumbe areta MC areta kinya opinion na zabange ba county bonde bakarende guru bathondeke Meru ikare sawa bukaura mubeberu ntugakarĩrĩte nthĩ ĩno na ndĩrĩ okianjara uga nkabunengero ciathi abwenderea gakurwa kairi tiabwe kabundo kinyomba ugana ndio ciathi tunengero ithaka bietu tunengero bira turarujaira no akuga tunengera thĩrĩ kwa uendere na twake nthĩ yetu kana nĩ atĩ kwa na ndĩ tukaraniria tumbe gucoka gwitira wananchi ngugi Muthuri Muriuki Gîchunki gĩa Ciaca.